دەمباش تەمشەوانên هێژا و برێز ئەزعاد لە ئەحمەدم جێگەشتان و چند ئارکێژ وەرا پێشکەش بکەم فەرموون دەستپێکێدا چەند سەرنووچە. شەرد ناوبەرای پێگەی و چەکدارên محەممەد الفارس لە قامشلۆ دەرکەت. نێچیروان بارزانی ژێکی چی ئەوروپا خۆست ئالیکاریا کۆچبەرێن ڕۆژئاوا زێدەتر بکە. ئاسایشا پێدێ داخواست ژێ ئالیگرên ئەنجومەنان نیشتیمانیا کورد لە سووریە کرد کو تەڤلی خۆنیشاندانا پێدێ ببن. کوالسیۆنا نیشتیمانیا سووری سەرهلدانا 12 ئادارێ bi şێوەیەکی هۆڤانە و خوێنرژ ئالیە رێژیمێڤە هات چەوساندن. ئەسەد سەردانا ناوەندەکی مەشەختان ji dervê Şamê dike û zarokan hembêz dike. سلاوورێز دۆ li bajarê Qamişlo alûzî di navbera endamên YPGên bi serpartiya PYD ve çekdarên Muhammed Elfaris derketin. Li gor zanyariyên hatine bidestxistin ku alûzî li nêzîkî nanpêça Rojava ya Qamişlo ku destê çekdarên girêdayî Muhammed Elfaris têda heya derket û di encam de endamekî YPG jiyana xwe ji dest da. Çalekvanekî bajarê Qamişlo da zanîn ku heta deringî şevê dengê fîşekan berdewam bû. Endamên YPG û çekdarên alîgirên rejîmê çekên giran li dijî hev bikar anîn. Heta niha sedema sereka nediyara ku alûzî ji ber cî çêbûna. Lê tê gotin ku YPG xwestiya nanpêça Rojava ji destê çekdaran derxîna û tê xebin kontrola xwe da. سەرۆکê حکوومەتا Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî daxwaziyekî tiya Ewropa kir ku alîkariya koçberên Rojavayê Kurdistanê yên ku li başûrê Kurdistanê dimînin bike. Barzanî doh pêşwaziya şandekekî tiya Ewropî kir ku ji Komîsyara Bilind Yekîtiyê de ji bo alîkariya navdewletî û mirovahî krîstalîna Georgieva û balûzayekî tiya Ewropa li Iraqê pêk hat. Şandayekî tiya Ewropa sedema serdana xwe daxuya kirin ku ew jî ji bo jin nêzik ve egebdar be ji rewşa koçberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê li başûrî Kurdistanê bibin. Şandayekî tî spasiya hikûmeta Herêma Kurdistanê kir ku bi hawara koçberan ve çûya û alîkariya wan dike. Li hemberveyekê Nêçîrvan Barzanî got hikûmeta Herêma Kurdistanê li gor karînên xwe wê li ser alîkarkirina koçberan berdewam be. Herûha Barzanî daxwaziyekî tiya Ewropa kir ku zêdetir alîkariya koçberan bike. Belê temişevanên hêja li ser şerê doh bi şev li bajarê Qamişlo çêbûyî niha candar Şernexî peyamnêr Ark ji Qamişlo bimere dem baş candar. Dem baş. Destpêkê destkarbêj merbêjê doh bi şev li bajarê Qamişlo çi çêbû bû? Belê bi rastî doh bi şev em karbêjin ew şerek nefşa derê sibê hêzên bîtmî û êrê Muhammed Elfaris. Sedema vî şerê piştî piştina damekî ji YPG li navxana ya Sedr Welat bajar Qamişlo û agahîn û bihana awaj da navxanê û bêzarin ser wê Candar yani sedemê vî şerî ji nişkê ve derket. Sedem çi bûn, çi çêbû bû di navbera her du aliya da? Belê temişevan hêja deng negelekî zelal em ê careke dî hewl bidin li candar vegerin ji bajarê Qamişlo.
لگور چالکوانین دورا کوبانه کود شرکی توندا دنابرا رخصنا داعش علیکی و آنیا کردان و لیواء احرار سوریا و لیواء شورشوانین رقای لدردورا سایلوین سرین لباشوری باجار کوبانه 13 اندام دولت اسلامی العراق و شام داعش هاتن کشتن کود ناوان دا امیرک بناوی ابو محمد المصری هبو هروها همان جدران داخویا کرن کدو ایواری داعش بچکن گران و توپن هاون دورا سایلوین سرین باراندن جبو دستانی لسر پرا قرقوزان و سایلوین لسر یا حلب یا نف دولتی کج آلی خواه کتیبین ارتش آزاد لوی دوری برس واوان و ده انجام دا 13 اندامین داعش هاتن کشتن. بله تمشوانه جامدی سهرن علیه پیامنیر خواه جاندار دم باش تکار بهنه کی جار دیج مر لسر شریک و دول بازار قامشلو چه بویت بآخوه بله وكا ما قلت ايرو امكان بيجي بريس به بنته او يغربو دمجمد دو ونيبي بريس به نام خانه مظنيه اولهيه شرط نابرا هيدي يفاجي وريجيمي وجماعه محمد الفارزه جروب محمد الفارزه شيبو وتدما بيشري بيشتيغو انتامتي يفاجي لنامخانه شبكو بشفرنام بيني وقت ناكوكي شركي نابراوي واندامتي ريجيمي دا شيبو وقلها لساري باران او يجي انا خوش دا بيشتيغو آگاهي جهانا يفجي واطريشان ايريش بردان سر نامخانه اولهي وچند اندامي وان كشتن اي ريجيمي وزمان دا اندامي يفاجيش جان خوش دستان هي دو إيفاري بون. جاندار رژیم و يبقى بون يعني محمد الفارس و يبقى بون. باشا جروب محمد الفارس أو جواب البرلماني الاجتماعي دفاع وطني بلي. أو رژیم بحر زمان خاني بون. لأن أذكار موقع كاهينا ديجي بجهلم و بشتي جو شر النامخاني شبو الفرناء آلي دست فرين سر او نافندا جمركي ونافندا تريني وكا طابورك تقداري هيجد بجمع فرزاء ابو علي هيزين يبقي دست دينان السروة حرسي خالين اولهي واندامي قدوا دكار ذكرن او ايسير كرن ونها الجور اغاهي بريا ديسكتي جهانا ما دون ناجسي اندام طلبي يبقي الجامعه مزقفه سلمان الفارس تاع انكريه بله الشرط قاسي دوم كر الجور مزانه باقي الجور بري صبي بنك تفينا قدامها دوام في جني ساعات نيسا مجميري تا دمجميره كي شرب دوام كيسالي بله ونهار وش تشاوي القامشلو براسي روش ام بريا دمجميره كي امهانا نابا باجار لور امكار بيجن هجمارك مصدر جهاز وهذا ريجيمي وبرافانين جسماني ايجو محمد الفارس او شاركورديا قلت لنا بكم لابي المربع الامني ونافندا ريبريا يا اولهي دور بيش كربون وترومبيلي واد كولانا دا بشيوات بيقولوا بسرهبون ودقريا بله جاندار قال لك سباس جبوا باش داربوناتا لباجار قامشلو التاخا غربي لسربانگوازية انجمنان شيمانيا كردي بهزاران ولاتين باجر داكتن كولانا منير حبيب وبدرش مؤالن كردي خونشاندان بريبتشو 10 سال بهورين لسلسل هلدانا روج آفاي كردستاني لديجي ريجيما سوريا خوين مج افسر هلدانا کو جاریگه قامش و دست بکر و بلاف بو الهمو دورین کردی لسوریه لتاخا غربي لقامشلو والسر بانقوازية انجمان اجتماعية كردي لسوريا بهزاران همولاتي داكتن كولانا منير حبيب وبدرش من نتوي وآلن كردستاني مش بريفتشو وكي ايرود دوازه آداري 10 سال سر الشهيدار درباس بو وك وفاداري ام هاتن سر گورنا شهيدا ببير بينن و براستين شهيدين دوازه آفدار ده يعني
وا دنگی خو و بوی رنگی خو وا کرد دان ناسکرن الهمو ولاتین دنیه پاشرا خوپیشاندران بری خودان گورستان هلیلیه ولور شهید 12 آداره هاتن ببیر آنین. دوازه ئافدارێ ئەو ڕۆژا سەرهەلدانا کوردی تایبەت بوو ڕۆژێک ji بۆ ئازادیە بوو ji بۆ ڕووخاندنا ڕێژیمێ ینی بەری شۆڕەشێ 2004 دەوڵەتێ کورد اثبات کرد ئەو هەر شۆڕەشێ دەبوو پێنجی ساڵی دەوڵەتێ کورد شۆڕەشە دەبوو دەوڵەتێ کورد سەر پیا بوو ji بۆ دەرخستنا مافێ خۆی نەتەوی ji بۆ لە هەمبەر سیاسەتێ شۆفینی و ڕەگەزپەرستیە ڕێژیما دیکتاتۆری سووری ڕاوەستێ و گوتنا ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ هات گوتن بیرانین مەکریە شەهیدێ مە gelek di adarê tune ev roj mekiriye roja şehîd şehîdê adarê êgor xwîna xwe rijandin di ber heqê milletê xwe de em vê rojê de emî em bi bîr tînin û em بجنا خوش واش هدار تطوين وقت من الذي قام شلو إيرو تعدل واحد وقالك شكا وشهيدة قام شلو كتن وبجنا خو برحمة شهيدة إيه قام شلو طوين وبرحمة إيه شهيدة كرد وكردستان وبجنا خو برداكي واقش طوين دروجا 12 آداره دا گلی کرد شهیدین خواه ببیرتینا و سوز دا ریاوان بشوپینا تا آزادیه میران کردو آر قامشلو ئیسال وەک هەر ساڵ چالەکەی و خۆنیشاندان لە سەرانسەری ڕۆژئاوای کوردستانی لە هەر باژار و باژارۆکên کوردان و هەر کوردێک لە جیهانê ڕۆژا سەرهێلدانا قامشلۆ یا 12 ئادارێ ببیرتینن هەروها لە باژارê عەفرینê ku duh dosên Encûmena Niştimaniya Kurdî wekû wefadariyekê ji bo xwîna şehîdên 12 Adarê 5 deqan rawistiyan. Li asayişa pêdê ji wan xwest ku bê ruxset hûn dikarin xweşandanê li dar bixin û ji wan re got ku divê hûn tevlî meşame bibin. Bajarê Efrînê yek ji wan bajaran bû ku tevlî serhildana 12 Adarê bûbû li dijî rejîma Beas û wek bajarên Kurdiyên din serê xwe ji rejîma Esedra nadeyîne. Di bîranîna dehemîn salvegera serhildana Qamişlo li bajarê Amûdê xweşandanek bêdeng birê veçû û ev xweşandan yayekê bû piştî bûyerên bajarê Amûdê. Di bîranîna dihatiya serhildana Qamişlo xelkên Amûdê derketin xwepêşandanek bêdeng tevlî barandina baranê. Ew xwepêşandan yayekemîn bû piştî bûyerên Amûdê li sala kevndê. Di destpêkê de gelîkek bêdeng sekinîn sergiyanê pekrewanê serhildana Qamişlo 2004. هاتن سر مزلی پکروانی شورشا کردی سوری ای 12 آداری سرحلدانا قامشلو ایرو روزا بیانیاوانه که امتینی بیا خو امسوز چیز دیدن بنفس وقت امی بردوام بکن سروری کاغدار مسل و امی اللي ما في کردی بیشی بینن شقاس سلمه گران و بکلف باجارê Amûdê yekemîn bûye godî ji rejîmê derket di 2004 de û pekerê Esed di wê demê de hilweşand. Şepal xortekî ji sedan yê wê demê de rejîmê wan girt û li xistûn û zor li wan kirin ji me re diaxive wiha ji me re got. يعني فاي اشتركار من دزدراني مش كان عندن جغيني الشباب يقولوا قزلك جوار تشي بون جلي خصني ورمي بشين بو فيالي بشكل لو ان الزارو كي بشوكها بون قال كي لو عند خصن بزوريت خصن نافاج عن نافي بابي خويا في جا خو كي الحسكه مثلا بحزاره قرطبون وعند دافيت جين والناس جين ناس ما تمام كر ما بر صيدنا يا الويدك جي خوه دي وانا خبر حياته بس جغيني انه رموزه كردي وقاده كردي يعني حرسي قاده كردي في ام
خبر جوار بدن نا نجدف منات قريان يكجي از المخسن جايبنا مساله رموزايه مساله تجنيد معروف اهل عمود قصان تجنيد نشوت يقول الا تستجيد شوتان يجي نقول مشوتان من ما تحمل مشوتان علي برانو خستنو هلوش عندنا بايكر وتمثالي اسد وبلنكرنا آلا رنگین سيرو جان عزمان عمود نشانك بو ناماك بو نقبول كرنك بو پشتی نه حیوان سکناندنا خو پشندان الباجاری عمودی خلکن عمودی پارتیان و هفریزان و کسین سر بخود درکتن تاگو بیجن ام پکروانی سرهلدانا قامشو جبیر ناکن و می بردوام بکن تاگون بگین آزاریه شبو برنامه اکرامان حسو عمودی هر وک همی باجارن کردی دن خلک باجار دربسیه بیرانینا سرهلدانا 12 آدار دارخستن و وک وفاداریه کش بو خوینا پکروانن و سرهلدانه موم هاتن پخستن 12 افدار یک جروجین غمگین دی دیروکا ملت کردیه وک وی روجی ده سال 2004 ده بدهان جخوتن کرد لسر دستن هزن اولکاری ین رژیم سوری هاتن کشتن جوی روجی ده ملت کرد هر سال پکروانن خو دبیرتینن بیرانی ناخوا بیرانی مومیا عباره ما بیخست اکثر هلدان سر هلدانه که گوربو جارا بیتر یکمین بو لباجار کردستان سوری ملت کرد برنگکی یکسر برنگکی تبایی سکنین و دوزا موافقه کرن شوا 12 افداره ده هر سال ده ملت کرد ده سرانسر جیهان ده مومیا ویدخن وکو فداری که جپکروان خوره و ده سبا 12 افداره ده کلیک به دنگ لسر جان پکروان خود سکنن سرهلدانا قامشلی کریارک هوانه بو شوفینیا عربی پیرا بو وقت چاغیگ فريقي طبيج ديرا زوري بي قامشلي وبفريقك كردي بليزي وشعارات نبري بقرآني بون اسقاطا رموز حركة كردي كرن وصدام حسين عيش عندن بو سبب استياءك الاستقبال تفد قاربن ذي هو فاني شاراكي لي بكن 10 سال درباز دبن لسر سهلدانا 12 افداری 10 سال درباز دبه و ملت کرد هر دم پکروان خو افدارن 10 سال درباز دبن و هسن دایکن وان خورتان وک باران دبارن دوی روجه ده عبدالوهاب حسو کانال آرک دربسیه لباجار حسی چاود بن رخصتن و خوندنا خوجهیا باجر یا انجمنان اجتماعی کردی خو نشاندانک جبو بیرانینا سرهلدانا 12 آداره و بشداربونا هجمارک برفره ج خلکن باجر بریوچو جبو بیرانینا راپرینا قامشلو یاد 1004 و رزگاریا پکروان نوی راپرینه به خوندن و رخصتنا خوجهیا هسکی یا انجمنان اجتماعی کردی خلکن باجار هسکی به هجمارک پر رابون به خو پیشاندنک جبانا وندا خوجهیه ما وقت انجمان بریار داگ ام در کفنج برگم دبینن سرهلدانا 12 آداره نقطه تحول تاریخ قضیه کردی دندره سوری داری انه ام کارم بیشن بری 12 آداره وضعی کردی شکلک بو پشتی 12 آداره شکلک ام ببینن جبو ام فان شهیدا جبیر نکن و ام وان دبیرا خود بینن او وقت سمبولک اجمرن وقت انجمانان اجتماعی کرد ما دی 12 آداره بوی روجا شهید کردی د کردستان سوریه ام وقت انجمانان اجتماعی یا خو جهیل باجار حسکه ام درکتن مشکه اشبو بکروانه 10004 یا سرهلدانا قامشلو وامش بقروانه خورد بيجن ام سر يا وبن حطام دوسا وبجيبينن او سرهلدانا قامشلي داخو يعني كرني روق بنيشان بو حمم لتي جهانه انه ايرو كرد سوري دتشتنغا سايدر باز بن دتشزل مزوره لسر في ريجيم اني لك كشتنا واند تنبونا واند بقلق محاولات به جوان تنبك وان نما اعتراف وان بك نظام كثير نظام جمله جهانه كرد السوري دفيت استنقايا هذا الا روجا بنيشان بخوينا شهيده
سرهلدانا قامش لي ادوازي اداري سالا 2004 اورو تجار جار برنامج ايرو دوازي اداري اموك جماهير كرد باجاري حسكي ام دركتن بيرانينا دوازي اداري سرهلدانا كود سالا 2004 بيكت وام دبينن او سرهلدانا يا وك بيديه كبوج بيدين شورشا سوريا يا 2000 ويا زاد فيكت ام وك ملت كرد لباجاري حسكي ام دبيجن ام حرب دوام بد شورشا خود وسرهلدان خود تا ام بگین سوریا آزاد فدرال سر بخور امیرو درکتنش بود 12 آدار تجاری ام شهید خوشبیر ناکن راست مقله قربانی دانین بس مستعدن هیجی قربانی دین حیا کردستان آزاد به وقوتي زانين باجاري حسكي دباك روان دانين يك بنافي غسان يد بنافي عماد وإذا روم لدر كتي دخوازن بيجن أميل سرياوان بمينن دارا عبدو آرك تي في حسكي هروها لگنده القوسج با بیرانینا سرهلدان 12 آدار خو پیشاندن هاتن دارخستن. بنگوازی انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کرد لدورا آلیان ایکوتی ناسین به انجمن پاکروان نصرالدین برهک و به هلکفتا بیرانینا دهمین آسال وگرا را پرینا قامشلو جماورکی پرمزن لگنده القوس آگریدای بچل آغابا کم دبو و کمجوینه دا کمک هلبس و ستران و گوتن هاتن پیشکش کرن. برخاسو چلنگا و ایرکو جنگ دبازه بنابو دنگا بدیروکو هلبستو چلنگا دري شورشا بجين شورشا نو شورشا گوسه سالا بردوام که ام بیرانینا 12 آدار نوجان دکن بم آدارا شورشو خوینا پاکروانا لدارا لشرم كردو إيرو كردستان تابع بوهارا إيرو كردستان تابع بوهارا مالو جانبو تفدايا كرد تابون أخويا جيش المليون إيرا مالبات وستونا خانيح منه عاطر واللون لون الوردة ذكر لاحبة سلوتي في خلوتي وجلوتي لا تحزنوا يا إخوتي أني شهيد المحنة آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة وغيرنا أقدام ما ذنبنا إن كان يشعر إننا أرقى إن مكانه الأقدام برا خندن دغيها مرخبات بوم الذي كردي والله كردنوش خورا من يمين مزقين لما رجعوا باکروان راپرینا قامشلو بونه بنگو و سنبولا آزادیه وەکو لیکۆلینلەر دەدن خویانیکردن و کوردی ڕۆژە ئاوای کوردستان پرسوودە ژوێ راپەرینی هێلگرتنە بەرزان حسێن تلڤیزیۆنە ئارک گوندێ ئالاقۆسێ انجمنا خوجهی ابسر انجمنا اجتماعی کردی لباجاره تربسپیه با آمدبونا هفریزن خورتان و خلکین باجر 10 سالیا سرهلدان 12 آدار هات ببیرآنین. بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة البشعة التي طالت المدنيين أمس في مدينة خامشلو وراح ضحيتها العديد من الشهداء ويجدر بالذكر أن هذه العملية القذرة قد جاءت بيوم واحد قبل ذكرى انتفاضة خامشلو. هروها لکمپا دومیز دبن و خوندنا پارتی نکیتیا سیاسی سکناندنا کجبو پکروانین سرهلدان 12 آداری با مدبونا بصدان جپنابرین کامپی هات لارخستن. به هلکفتنا روژا دوزه آفداری روژا راپرینا قامشلو و به خوندنا پارتین یکیتیا سیاسی کرد لکمپا دومیز سکنک دم هجمیر 12 هات لدار خستن به بجداربونا صدان جپنابر روژاوای کردستانی لکمپا دومیز و تیدا وفاداری خواج پکروان دوزه آفداری را آنی لسر زمان و سوز جوان پکروان رادان و کار و خبات بکن لسر شوپاوان و ماموس ابراهیم برو سکرتری پارتیا یکیتی یک جوان کسین بجدار بو و هاجمه را آنی لسر زمان.
ایرو بیرانیا 12 آذار 2004 ام بیرا قتلینن لکامپا دومیزه هنکی روشا ملت ما یگو پنابر بویه ام زانن وی ملتی سال بره یعنی چه لعفرینه لکوبانه لقامشلو لعاموده لدیرکه یعنی تم افسر هلدان دبیرا قطانی وبسر بلندایی او ترسا جهبو شكنان دواري ترسيش كنان دبو لإيرو أف بنابريا قب 100,000 ملتي ما بنابر بويه از بهورم اف حماستا في ملتي اف بهوريه في ملتي هجر روش دريج بكي هجر ولوجي بمينه وب حزارة ملتي ما فقرن باش ملتي ما ام حركس اكيد بينن بهورياوي قوي قد في فقر قندو باجاري خواه ام زانن شقا زحمتي هيجي ام جي هيفي ددن وكسي سياسة مدار ام انهاج بو كاركي سياسي لدر في ولاتي خوانه حر سال مدناف ملتي خود ياند كولاني قامشلو عموده وديركي دي مدبيرتانين ياند زندانا دما افكار بيرتانين ايرو هنكي البنابريه ام بهيفي دكن ملتي ما سركفتنا ملتي سوري تفدي وملتي كرد بتايبتجي ودروجك نزيك ده اف ملت تفدي فقره ولاتي خو وسر عرضا خو ما عرضا خو واخا خوش بيرانكن وكو امزانن روجا دوزده ادار روجك جبو ملتي كرد وخاصه كردستان روجا افا روجكي نتويه روجكي ديروكيه جبوكو جبرگو و وقت بیجه جان فدایه جان گوریه گو روحی خو کرن قربانی جبو خاطره حق ملت کرد مافه ملت کرد کردستان روجا واده وکی بالیه دن روجا کی شرمزاریه روجا کی پیسیتیه جبو رژیم سوری او رژیم داگیرکر گو جبو خاطره بشوفينيتا خو بيسيتيا خو جو تعدال فا ملتي هكر الفي ملتي كرن واف خورت حمي كرن قربان هي ذي من ودا خوازيا ما حركه كرديه سوري ببن يك قيمتك بدن قوفا شهيد يقول روجر دوزدي آذار ده الروح خو كرين قرباني جبو خاطري ما في ملتي كرد ام خلكي ديركي ام جي رابينا سرخوام هاتن ديركي ماجي مسيرك سلمي تشيكير ام هاتن فرعي ام فرع قيران وقت مسيرك السلمي فرعي من الدولة فرعي من السياسي ومن العسكري ام غانا فرعي من الدولة فرعي من الدولة آفيتنا ما في شكا ازيك شوي شار في شك المكهتن ومن هيدي نبع 11 ميدي خوانا ديتا وازرا كرم يعني دي مكاتنا ازده دوزدار وجامان بشارتي الجندا بشارتي از بريندار بيم وازينامه كردستان علاج خل كردستان كر باكروان موما غوروني ددن لبيشيا ملتي خوا وخونا خويا بيروز دياري قال خودكن بو برنامج ارك جميل اوسي كامبادوميس دروجكا وكا إيرودا بري 10 سالان رژیم اسد گل بردان بسر مراسمین بخاک سپارتنا شهیدان 12 اداره کدوی روجدا به 10,000 باجار ولاتین باجار قامشلو خو نشاندانک دجی رژیم سوریه درکتن د انجام وی کې د گلک جولاتین باجر بوګلین رژیم جیانا خوش دستان او بصدان جزارو کو گنج و جن و کچ هاتن گرتن او چند خورتن کردان د زندان بحث داد بن اشکنجه د جیانا خوش دستان هروها رژیم بردوام بو بکاری خوی هوانا و خوین رژی آخوا در حق کردان دا لسرانسری روش آوای کردستانی و گلک جو خوندوان کرد ین کول پارزگه هندن ین لسوریه لزانکو دو خوندن هاتن دور کرنج خوندن آخوا تماشوان انهجا لسر ویم جا رژیم مهوانداریا الهام عبدالرحمن او جی پارزر و یک جوا کسی کو جو خوندن آخوا هات بو دور کرن تگلکی بخیر به الهام خان ممنون سپاس بله يعني تجي يك جوا كسيكو خوندنا خو هاتبو دور كرن د 12 اداره دا تكاري هناكي بحسابي كشمر بكي دسبيكي سباسيا جنبيوتكم وقناه لا ارت وحزار رحمه لسر شهيدي 12 ازاري وهر شهيد كرد كردستان سوريا وهر شهيد كي كرد بله از یک جوان کسیگو من دور کرن جزانین گاه دمشقی ام تركت المظاهرات بله ام ما قوتن وناكي ما قو ظلم بس كشتن بس وبرمت كشت هدي بيك ام بيدنج بون وبدزيمت كشت انا بو اشكره وبيدا خلص حتى برو بس ما فصل كرنج بر خاطري وصا يعني كسب ترهاتي دور كرنج خوندنا خو اون چند بون يعني هجمارا و چند هات ام 11 طلبه بون بله
يا طلب مدور كرن بشكل نهائي ومحاولة عند الفرعية أمني وبدهن طلاب جي فصل كرن نقبا مهكي وحتى صالكي وبدهن طلابة حكم كرن وبدهن طلابة او دوري جامعي خستن بهالريكي واديت مدور بخن يعني افكسي هاتي دور كرنجي خوندني يعني افج مرحمو خود پیشاندانا درکتبون یان بسدم جی گلک جواکته گوتن بسدم هاتن گرتن و دور كرنجي كاري خو نا والله ام قدر كتب المظاهرة أذي مدور كرنج زانكوا دمشقي ام قدر كتب المظاهرة ام قش يك دستبون ام قش يك دنقبون ام تكاري بيجي صدا نوت اشترابي كردي سوريا زانكوا دمشقي ام قدر كتب المظاهرة بس هو يازدت طلاب نقاندن حزار عم دركتن ويازدت طلاب نقاندن بنقبة وقال لك قرتن وقال لك جوا حول عند الفرعي امنيجي يعني لكولين بوارا كرن اري قال لك بقول لك هالكرن بشتي بريارا دور كرنا وجه خوندني وتشكر مان دوري خوندني وتشكر ذكر الوداري ازمام حفت مهال سوري وامقش مال سوري بشتي شش مها اج دور كرنام اجزانكوي دعوتنا مش مرهات جبري سروك مسعود برزاني ام بخوينن لسر حسابي حكومتها هريم هريك اتصال خده ودعوتنا مش مرهات اج بريز سروكي كوماري عراق مام جلال طلباني او جيجو ايج طلابي فصل بنا برا بين فرسر حسابي حكومتها هريم خندنا خبر يعني دوام بكن خندنا اري من صالة شارع الفر خلاص كر بله او دويدا ميدا بري كون ورن هريم ام دحاتن فيدكي وياك زوجي تشو سافري دربا بله يعني او رجيم جبريارا خو فنجريا بوجاردي وفجرين لا فنجريا بالعكس ما بان مكرن جرا وليجو وقف جري مكريا وقف كريا قوتن هرن طلبك نهبة قدمين وكو جرد بيجن تظلم بله همي وفجرين ديسان اجدفلام ما فجرين محاولة عند الفرعي امني ما خوف الشرط اجا بله سي هيبا ما قشا خوف الشرط بله وكن هاتا قوتي تجي تبش دارد ويد خو بيشانداني كل شامد درابون يعني پیشاندان به چه ویراد بو چاوا بری دهات خستن از اشتر دسپی که اشتر بیجم روزا 12 آذار ساعت 12 نیرو کانا جمر هات گوتن گو والله دیری هاتن ناف ملتی کرد و بکیرا و بکفرا هاتنا واناکه وحكومت هاتيه ريش وار فكروا خدا علي وحكومتي بقولها الخلكي خست ساعات 12 امان سكني حتى طلابي كردي سوري جهان سرهف بيت تنظيم بيرك خستن ام قش جهان هفدو ساعات دهوني ما خلدري خس ام دركتن مظاهري وشغي رجاء اولي ادي دو امس به رابون شخو ام هاتن حتى تاليا شبي ام دركتن دجرا مظاهري وما نجدر واجي حتى ساعات 12 شبي ورجاء سيا جيولو يعني ام منظم بون بس ام قش دستك بون ام حمود ناف هفدا بون ما جي كبو لسكن جامعي سحاك مظنها بولودكي ام قش لورد جيفيان طلاب ايقد هندري سكندا وايند هندري سكندا ام قش جيفيان لودكي ام هفرا دركتن رجاء اولي 12 آذار ساعات هوني ما بري خدا قصر الجمهوري ما قومي هرن قصر الجمهوري ام شكوا خو قديمين جواره بله ام دركتن والله امن هات الجما جوه شد في ما قومي هرن قصر الجمهوري ون دين بنا ون او بنا ما قونا والله وخل كشتيه دفي محافظ محاسبه ب دفي او كسي يقول خلكي كنا محاسبه ب برسباوات شبو برسباوا هون دينين هون تشنين مزاني بو رجيمك بيسا بس ما نزاني بو في لفي درجه دمويه يعني وابقى خفتن وجوار يعني مجوار نقوت ما قود اخوازيه مهنن قد فكرن زان كاخوا امي شوار بجن فكرن شي خو امي بين بورونن هاتن قوتن فاهو الفرونشتينن سيكسا جمر بينن امي بوارونن عمار ساعاتي جيرد قوتن يعني على اساس رئيس اتحاد طلبه سوريا بو قوة شد فيما قو والله افك السيق قول الخلكيه كرن الخلكيه خستن اف خلكيه كشتن اف قرارا قو دركت قو جو محافظ جوهر الخلكيه خن بقولها ام تخوازن في كسانا محاسبه بن قول ازبيل وكم بوطاخه ما قو خورتك بمربو او جي خورتك دنافا كسادبو شير قلت والله اجر عمار اجر تو بيجي از تقوتنا بوت عسكري بكاربيني وتسروكي اتحاد طلبه رئيس اتحاد طلبه سوريا يتفي عباره بكاربيني
فإنسانية كي أمنية كي عادي أم تجازن وقليمة وجازن ما نماجي هي يعني بله يعني دما أب أخافتن كرن يعني تشتد نبرة وهردو آليادة شبوي طبعا دورا خو اللي سرت كسيدي خون دفان نكر بري دري بدا صار قضية وك أنا بمرتشي دبي بله قلكي تأثيراتي ويهبون يعني أولي ما فهمكر إنه نظامك بري ما تنكربو ما أنا الجميع تمانعتنا ما جيش أبوكوشي تمانعتنا جبو خاطري طلاب اجي طلاب دري واش كسو نفسيا واش كسو ترسخ خلق عند هندري جامعه ده هر يكسر مستقبلي خد ترسي هر يكسر عائله خد ترسي وام دركت المظاهرات ده هندري باي تختا سوريا ده بجمارك كيم وتشتك جمتنا بو بس قلمام ابو ام دركت المظاهرات ماكو بس ام تخازن ام ما في خد خوازن محاسبه بنفكسانا قال لك تعدل مكرون ولو مخستن يعني وطلاب على الزباندن حبساده قال لك طلاب على الزباندن حبساده جي ف مناسكر ابني نظام تقاسي كي جا درجه دمويه وما ام بردوام بونجي مناسكر جي بردوام بون حتى لحظات هالي جي بردوام بون بله تنابينه يعني تشتيغو جويده مي حتى انها تشد بي كوباندورا خو بشوي كي اريني لسر خورتا كريب تواهي خورتي كرد يعني خورت جدلا قول مالي خورون بكارك فيرن جيرانه بن بهتر كاري خو بردوام دكن بهتر خو بيشاندانا رادبن تشج قامشلو تش حموده ورين كردي تسرفي كي تشد بيجي هندري شاميده ازنابج هندري شاميده بخدد يعني طلاب بشكنان هندري خده يعني بله. او ترسان قمع بيترشيبو بري امكاري بون باخذ يعني او نماشن اوجي باخذن بس هندري باجاري كرد امد باجاري خده بون ام نما ترسيان خورت نما ترسيان هندري باجار ده تمثالي ويخستن جير قوتنا على ما سوري شوطاندن ترصاد هندري خد شكناندن د باجاري كردي ده يعني نما بود تشتكي نه كشتن نما تشتكي نه الجم كردا انا بري تشتكي نهبو بس بود تشتكي نما وبود تشتك عادي الجمة هر ما ها ازاري خلكيت كوجن هر ما بود تشتكي طبيعي الجمة كردات كوشتن بود تشتكي طبيعي يعني بله يعني هاتم خورتن او ايه هرتم دبن قرباني يعني تش شرك تش ببي تش بويرك رو بدي هر خورتن او قرباني يعني باشا براياتا افكسيغون هاد بن قرباني يعني كي وك امبيجن تفقرا كردي بتايبت هجر امبيجن كي سدمج فيكي ريجيم يعني اخافتن جيرتنا بس جناف كردا يعني كردنها تفقرا كردي هيا او جي وك امبيجن قال لك تشكاخو برداي سر كردي ما بتايبت خورت يعني كي سدما جناف تفقرا كردي هك امبيجن بخديت اونينا يعني نظام سببي كشتنا همو خورتاي يعني همو كسيتي كشتن نظام سبب انا كسيدي سبب يعني كردنها كارن في كشتني ولو بشوي كي يعني كارن تشتكي بسكنين ومدروسه نظام مدروسه في كشتن يعني بلي. نظام دبيجي دبي كرد بين كشتن دبين عرب بين كشتن دبين باجار خراب من دبي باجاروك خراب بن اف نظام برياري خددي نعم درنوات كوجنا مراج امنا راجن تشكا بله او تين راجن تشك وتين المدخن يعني سواء دريا داعش ده او دريا قاعده او دريا كده بي او تين متكوشن يعني واي قدم ريجي براسي دفي وقتي ده اشكيسي خد شي يعني وبراسي بداخل حركات كرديجي ت او داناخي يعني ت بيانك داناخي تتحركي نحركي تشتكي سر عردي تشتكي ناكي حموها تنافيدك يدرون الاوتيل وانا بس تشتكي خدمتي ناك بداخل حتى انها تستخو ناخذ نستهفدو حتى انها بشرطين ازي افقاسي كرسي بم افقاسي كرسي بم طب باش افخورتين كوشتن دفاعي سروا بكن ببنيك انا ببنيك دجي في نظامي باشي ويناكي كرسي جو قشار هي جو قشار هي كرسي برايتا 2004 ندى سبيكا شورش بو بريد سبيكا شورشا ملتي كردي سوري بو شورشا وابو ندى سبيكو شورشا وابو 12,000 كردي سوري را هبون ونبون بو خلكي مش خلكي قد فام هنن فام ظلميد بينن فام اللي خستنيد بينن فاي ام يعني ام تغيير ديموغرافيه المنطقه بسريمتي وجودا كردي حمويد من سحينن 12,000 براستي از اول شورش شورش كردال سوريا 12,000 اجبرت يعني او خو نشانداني ودمي دركتن او سرهلدان اجبرت بردوام نكر حتى في وقتي نظامك قمعي بو نظامك كشتن الجمعي نتشتكى كارتيني يعني نمشكلة الجمعي أنا هم خد بين باجاري خو حمو كري عرض
كرد خود من نجيره مشكله جميتنا حموا بكوجي يعني 6 مليون 4 مليون كرد الويدي بكوجي مشكلتنا وطبعا المجتمع الدولي قش لي يتفرجن ومعارضه مجي ما شاء الله همو بيرن ايه عرب تحقي كردانا هدن وتفقرا كردي خو كردقي ف دبي يا فرعون مين فرعنك يعني كسي ويبا الشار بدي تكس وجهي تسكني كشتن نذكر نجمر ونجغيري مرة بله جالكس باس الهام عبد الرحمن باريزر جالكس باس كنت مهوانا مبوي الاستوديو سرت عظيم کوالسیون اجتماعی سوریه هزن شورش و اپوزیسیون دروجا بیرانینا سرهلدانا قامشلودا د بیاننامه که دا رحمت شهیدین 12 آذار خوست و سرساغی جمالباتین شهیدارا کر یکو د درجه 40 سالان دا راستی بن بیکرنج علی مالباتا اسد هاتنا هروها د بیاننامه ده هاتبو گو کوالسیون جارکدن گوتنا خو نه دکا جمهور خستنن شمولی ینکو ایدئولوژیا خو ایدئولوژیا خو تنگا به هز فرض دکا لسر گله سوریه کوالسیون اجتماعی سوریه د داویا بیاننامه خود تکسکر لسر وی که کو اوجی پیوستیا پاراسنای کیتیان اجتماعی و پابندبون به پرنسیبن شورشه به همو لاینن خوین سیاسی و اولی و نتوی لباجار کوبانه جبر کمبونا نخوشخانه یانو پیوستیا ولاتیان به دزگهان و هر وها به بونه هجمارا کوچبرین باجر ناوندا کوبانیا تندرستی با علی کاریا رخصنا پزشکین دناو بردمینان دا و دستیا زانیان جیهانه یا اسلامی هاتسیا وکرن جبر کمبونا نخوشخانان لباجار کوبانه و حوجداری ولاتیان جوان دزگهان را جبر پربونا هجمارا ولاتیان لکوبانی هاد وکرن ناوندا کوبانیا تندرستی با آلیکاریا رخستنا بجوشکن دناف پرزمینان دا و دستای زانه جهان اسلامی الجامعة مستوصف كوباني خيري ضمن مستوصفات ذكرن بآليكاريا الطباء عبر منظمة الطباء عبر القارات الكوباني ذكرن جبو كاسي هنا نقاش كاسي خزان كاسي كوشبر بوي اما آليكاري وان بكج هيلي نصاري دا ام نال بدرد هر سری نصاري دسكو دستين او دسكو تا ام بي كانت دي سجاري دين درمي بكرن جرن ساغن بلاكن وكاسي هنا موظف سواء كي جان هاري داده به پرگرش مرته ويدي سكوتيجي جوان ناستينن لجمل بدرد جهاز ايكو هي وتخطيط قلب هي اوانيش كافي خدمات كاسي هنا نخوش اف ناوندا پێکتێ ji heft odan rojane heştî sibehê dest pê dike ta di piştî nîro nexweşên ku tên di sedlêra didin bijûşkan درمان هناك وانا خصص كريه مبلغ جوا برانا ام بي درمين بكرم هناك جي مساعدات جمراتين كيما يبرد كافيكي جبر كو درمان تنيا و لفي درجي ام جي بلاش صرفتك تشتي كم برانش كيسي بسين تنه بغوري وصفه كو تختار جيرو زيدك ام صادق پر مزج مرا دگنا خود جا روزی به یعنی ظرفی مرات بری تعبانه درمانی مجانانه یعنی خوش خود جا روزی به درمانگه تدا هيا و او درمان ده بي دراف لجبر كمبونا ويل بازار دمينا او حوجداري درمانه جبو اليكاريه ايكو دوام دكت شار اختصاصا طبيب عام هي او دوام الصباحي دبي وغرفه نساء عياده نسائيه داخليه واطفال هي براتب قشكي براتبا تش انظام البدر ككوركي قشكي براتبا روزانه بهتری صد نخاشی تیوه ناونده و بجوش کند نخاشی پسپور زاروکا جنه هندری و بجوش کا گشکی لی هنه تاوی کارمند و ناونده بدراف دخبتن جیهان علی برنامه آرک کوبانی
سەرۆکی سووری بەشار ئەسەد یاسا هژمارە دوان di sala 2014 de derxist. Li gor wê yasayê got qedexeya bê pasporta ku ji aliyê dezgehên hikûmeta Sûriyên fermî ve hatibin derxistin. Naba ew derbasî Sûriya bibe û ji Sûriya derkeva. Divê biryara Esed de her wiha hatiye ku kesên derbasî Sûriya bibin, divê paspora wan ji aliyê Konsuliya Sûriya ve hatibe morkirin û kesên ku vîza nestan dibin nikarin derbasî Sûriya bibin. û welatên ku konsulxana Sûriyê lê kar nakin yan jî tuneba divê ew li cihekî din li nûnertiya Sûriya vîza werbigira. Li gor wê biryara serokê Sûriyê kesên ku derbasî Sûriya dibin divê piştî 15 rojan mafê rûniştinê bistînin ji bo wê yekê jî seredana dezgehên fermî bidin. Rejima Esed berdewama di operasyona xeya leşkerî li ser bajarê Ebrûd li Çiyayê Qelemun ku berdewama bi topbarankirina bermîlên bombekirî di çarşoveya hewldanekê ji bo destanên li ser wê deverê ku di ev jî metirsiyekê Çînê holî ji aliyê opozisyonê ku çarenivîsa Ebrûd di heman çarenivîsa bajarên din yên Sûrî. Her divê derbarê de komîtên hevrêzên xwecihî li Sûrî eşkere kirin ku li gel berdewamiya topbarankirina hembiz ji aliyê rejîma Esed li ser Ebrûd, El Aqaba û Edra li gundewarên Şamê. Artêşa Azad jî ji aliyê xwe ve bersiva bihêz da bi armanjkirina nişteciyên rejîmê û milîşyatên Hizbullah li devera Qelemun. Her wiha divê demê de şer û pevçûnên tund di navbera her du aliyan de berdewam bû. Li Wadîberê de û li ser riya otostrada El Selam li rojavayê gundewarên Şamê. Ketîbeyên çekdar di opozisyona Sûrî de vîdyoyek li ser malperên internetê belav kirin ku tê de diyar diba ku nû û çar jin û zarok ji taîfa Elewî li gundewarên Laziqiyê hatine revandin di meha tebaxa Bûrî de. Her wiha jêderên di opozisyonê de eşkere kirin ku daxwazên revandinkaran ew ku 12,000 dîlgirtiyên li gel rejîmê bên berdan. Pêwîst e nêvî ji wan jin û zarok bin. Revandinkaran li gor heman jêderan dibêjin ku pêwîst e ew kesên werin berdan derbarê vê operasyona guhertina dîlgirtiyan ku bêhtir ji salekê hatibin girtin, her wiha serdemên girtina wan jî girêdayî be bi şoreşê an ku girtiyên nerîna azad û yên piştgiriya şoreşê digirin. û piraniya ew kesên werin berdan merca ku ji deverên sahil bin. Diyardeya revandinê li Sûriyê gelek fireh bûye bi sedema nebûna aramiyê û ewlekariyê li piraniya bajarên Sûriyê. Di derketineka cewaz dayê serokê Sûriyê Beşar el-Esed ji dervê Şamê her wiha di vîdyoyekê de diyar diba li navendekê ya mişextên Sûriyê li bajarokê Edra li gundewarên Şamê ku li gel penaberan di axiva û soz dida bi xweşkirina rewşa wan di demek pêş da. Zanyariyên bêhtir di vê raportê de. Serokê Sûriyê Beşar el-Esed seredana koçberên Sûriyê li bajarokê Edra li gundewarê Şamê dike. Televizyona Sûriye ya fermî dibêje Serok Esed rewşa koçberan di navendên koçberiyê de dişopîne û serbar dike ku Esed li deverên ku koçber lê dirûnin digere û li pêdiviyê wan guhdar dike. Televizyonê li serzarê Esed got dewlet berdewam e di dabînkirina pêdiviyên koçberan ta ku vegerin malên xwe. Ajansa Nûçan ya fermî sana ragihand ku Esed dîsa tekez dike li ser berdewambûna dewletê di şerê tîrorê û tîroristan de yên ku welatî şerpezekirin û hemî jorên tund û tujiyê di derheqê wan de dike. Her wiha heman ajansê hin wêne ji wê seredanê ji rûpela serokatiyê ya Sûriya fermî ya Facebookê belav kirin û wêneya diyar kir ku Esed bi hin zarokan re di axeva û wan himbêz dike û slava destan li jineke temenmezin dike bi dismaleke reş û di hin wêneyan de Esed bi tenaxa û bê parastin xuyanî dike. Edra ya ku dikeve Bakurê Rojhilatê Şamê wek meydaneka şer dihat naskirin di navbera şervanê opozisyonê de û hêzên rejîma Esed de yên ku êrîşeka mezin di meha 12 de kir ji bo derxistina şervanê opozisyonê ji wan deveran û hêjaya gotinê ku xuyanîkirina Esed ya dawî di meha yekan de bû
دما بەشداری مێژێ بوو یەک ji mizgeftên Şamê de û herûha seredanawiya dawî ji derveyî Şamê di yekê meha heftan de bû dema ku seredana hêzên fermî yên bajarê Dareya ya ku dikeve başûrê Rojavayê Şamê kir. Menal Mihemed, Bernama Ark. بەری سێ ڕۆژان ji سیەمین salvegera destpêkirina krîza Sûrî ku di 15 adara sala 2011 da destpêkiribû. Sekretêrê Giştî Netewên Yekgirtî Ban Ki-moon daxwaza dûbarekirina destpêkirina danûstandinên Cinêfê bike. Li gor daxuyaniyekê ji aliyê berdevkê Ban Ki-moon ku dixwaze ji civaka navdewletî bi taybetî Rûsya û Emerîka ku tedbîran bistînin ji bo dûbare destpêkirina danûstandinên Cinêfê di navbera şanda rejîma Sûrî û şanda opozisyonê. Herwiha hatibû ragihandin ku we îro Exder İbrahîmî raporta xwe derbarê danûstandinên Cinêfê di jivîna Encûmena Asayişa Navdewletî de pêşkêş bike. Ban Ki-moon bangilê opozisyon û rejîma Sûrî kir ku tev bigirin ji bo rawestandina karesata li wî welatî. Sekretêrê Giştî Netewên Yekgirtî tekez kir ku çareseriya siyasî çareseriya herî baş e ji bo krîza Sûrî. Duh dezgeha Ewropî li ser ew sezayên hatin standin ji aliyekî Tirkiya Ewropî ve di jî xwişka serokê Sûrî Beşar el-Esed di egera ku ew jê malbata Eseda û gelekî nêzîka ji rejîma Sûrî. Herwiha bi vê biryarê Buşra Esed kete di nav lîsta sezayan ya hatî separtin ji aliyekî Tirkiya Ewropî di jî welatê Sûriyê ya kotê bi nihiştina rêwîbûn yan guhestin di nav welatên endam di yekî Tirkiya Ewropî û ragirtina hemû daraya wê di hundireyekî Tirkiya Ewropî de. Buşra Esed hevjîna cîgirê serokê erkanan yê berên Asif Şewketa yê ku di teqînekê li Şamê hate kuştin û bang dike birakirina biryara yekî Tirkiya Ewropî. Nûçeyê me bi dawî hatin em ê sernûça dubare bikin. شر di navbera YPG û çekdarên Mihemed El-Faris li Qamişlo derket. Nêçîrvan Barzanî ji yekî Tirkiya Ewropa xwest alîkariya koçberên Rojava zêdetir bike. Asayişa PYD daxwaz ji alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kir ku tevlî xwenîşandana PYD bibin. Koalîsyona Niştimaniya Sûrî serhildana 12 adarê bi şêwekî hovana û xwînrij ji aliyê rejîmê ve hat çewsandin. Esed seredana navendekî meşextan ji dervê Şamê dike û zarokan hembêz dike. Ji erkên û çe jor hatin pêşkêşkirin her azad bin.